الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini istorya yang kaya pasal lagi kita ini nabuah kita ini akan lagi ke Islam pasal tu kaya pekerjaan kaya amban magna pekerjaan sampai walimah kan sih istorya sampai walimah pekerjaan bagi tinay binatik bang sumiang kita makazari pi duk sumiang kita kaya makazari pi sa pekerjaan tiada dia istorya kita ini saya begini ya bang ne pekerjaan si kita ku itu asal eka pekerjaan kelimihan supaya paanid kita bi bang kita bi yung asal haram benda asal dakwahin niya inuuna dia wajib niya mandub sa miyan kabang kita iten talo supaya payamante si pekerjaan le supaya kita anu si anu so dia rito anu ne bang pekerjaan yang kita kaden sa amin kahalanin haram bang kita kaden sa amin pekerjaan tikiteten itin mandub bang kita kaden sa amin itin mustahabi kita supaya payamante lai bang nabulu sikit akan tegam punya pekerjaan pagpiam telu kita katen haram yan angin gini so ano tapi asal mula mo kita katen nagorgan haram dia kita menjadi pio guna kerajaan saya sesuai kita ro padha te menulay niyan pari bat sakit bisiyan nembuy na pinter perkala lay gani ang pekerjaan mo sikite we gani asal pinakalami ni kerajaan pagni organ nabus ay asal saram haram ne pagni pekerjaan sa amin jangan lagi. Tiada orang sih bistornya suai. Dia kalau ni saya kamu na anu. So alam bang ni akin netin ini deh. Bang ni akin netin ini English bang ini kita kami ni. Suai. Jangan ro pitesi ini suai pitesi. Ini pasal. Ini nak bang ni kita keuruk ketin ketekan keurungan tu. Allah Subhanahu Wa Taala nak sana. Bos. Ini nan anu te bisara terelu. Ini nan akikahin sa Arab. Kasih kita ya kan. Begitu besar. Ini tu eten sort tenaja. Gene bebite mian ni gene bebite ben aripan tu bagi ta mana mana. Us derecho tene apikahin. Iene pinne ma yudbah aw yunhar min bahimatil anam yawm as-sabi biniyatil aqiqa syukran lillahi ta'ala ala ni'matil walad. Ini akikahin. Yemen iti nagguntingin ang bosrap sa iyan. Tinene pinne akikahin. Yene pinne bang niya binatang sinumbay si waktu bayi mo tula namin ito binatang li ini pinte may kambing pinte ano kan kambing do ite ene pinne bang niya sinumbay miyan binatang atau ene kambing lay si waktu niya nakanak bagas inanakan si delem pitu ellew ne. Wala siya kita makasari magakika sa nga peluwas pa nakalagin. Delem pitu ellew. Start waktu nen, waktu pag-akikahin si waktu nakanakin umabot ni amban bagas panganakan niya si pitu ellew. Start. Yung masabi biniyatil akika etinen sinumbi ilay niat din asal sinakanak lay. Sinakanak, yene inanakan niyan. Ubus, ina meksuten. Karna epeksuko. Syukran lillahi ta'ala ala ni'matil walad. Kepeksuko tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, keurugan kita wene dan buah saat jahat jana nikmat yene anak niyan. Lu ne anak-anak dende, anak-anak nela, tapi kalau kita ini. Sumegua iyan. Kena panampang tihin, purna tihin sambat yakanin, supaya kita numbai ene kambing miaan, sababan ang si waktu na makasayanakan umabot si pitumbangi, yete umul na kanakin, sababan itinin peke inurungan kita na samian nakanak sa hapne, ni'mat ang baniye, nubus supaya kita magsyukur, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ine tanda ta magsyukur te peletute, etinan tanda pagsyukurin, yene
binatang sinumbi niya. So nagawa niya at least yung nagkanak, so ibisan siya nagkanak karena kinagsukur tujuh Tuhan tebera berarmin. Yan yung nakikain. Gini pataat, so emet yung nakikain. Diba kita magkakika? Nubos, masin umabot. Kung may ako, folks, telo ni anak ko, ga ko kaakikahan mga makong siina. Ine, makasari ko ngakikahan di ko. Saudara kawan, nuwa ko ito ini. At kawanin, kapis sa kita mo ng tiga anak. Awe. Etinen, miyan, nagkanak ko si Mansur. Etinen, si Mansur, ini makasari. Inenan nagkanak, atau inenan abahi. Yung ko, bang naganakin din de, atawanin lela, subul, atawa bujang, ini makasari pegienan makanak kumar atawa miyan abahi ini. Atau sumian mungkin keenan makanakin abahi, dog makanakin nagkanak sa iyan. Itu pinangidyantan di. So, ang tapos doon sinin. Atawanin, gipe subul. Sumagawa, ga pepente balik makanakin. Ga pebalik. Ini keenan pemakanak, diki-diki atau keenan ni hadje. Atau sumian, etinen, mian tamanan, ye makanakin keenan makanak duben abahi. Tinte doon ang sinin, yan may istarato si sinin, eluantin po sa mga. Nubos, pigta si ibisarate niya, tawa niya, question, bang magkasari kayo kumiyan, yan bigakit, akika si diki-diki, sumagawa si waktu na kita hadje, sa men, bang magkasari kita mag-akika, bang ini kahinantin. Yan, nagkikahin, niyan bangkit ke urungan anak lela ne kerende nege wallahu subhanahu wa ta'ala subay kita nagsukur tujuh ini pagsukur ten ne mian subay kita rumbai yene kambing mian niyan niat tele sinakanakle sababan etinen tegepen ketekka pinetekkan kita wallahu subhanahu wa ta'ala samian ne nikmat ambani ini nikmatul aulad ini nikmat netanakan le na subay kita nagsukur sa hadje sa ikasukur tujuye ubus sarta tandaan ng subay kita numbay pinatudlis nagsukur tanay. Suno wahalil aqiqa tashmalul maulud al muawwaq wal musawwa wa naqisul khilqa tinan nang sinin kewin wa pinta ng buwa manusia ng anak dende Pagtuwa ang anak-anak din, pero ang bansain na pagito, ay tinan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kita kapag ano siya inito sa amin, pinitek ka, wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bankite, ang baniya tujukite, asal ga niya, tarapatte, asal subay niya, nasikite, asal magdembus-bus, ang banitinin kadar, kada wal kadar, etinin kung si rukun imanin, subay kita magpe, etin asal magkagad, niyan, dembus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala ina pinitek ka uing gabustan sa amin kahalan pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala ang panihin dupin kamayante so dembuwa oras niya nagkanak pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala pinagawa ubos ga kompleto yene baranden atau ga kompleto pinte ini nakas etinan kulang yene nunen yan kipapanjari Allah subhanahu wa ta'ala sa amin etinan ga pente kompleto ini pente lai ga niya lai siye ubus ini mian nakanakle katawanan pegpegu asame kitawante asal mian tahati wete muawak etinan maslul yebe pente kobe asal pente sedibe nunen kapag kapagihinang Allah subhanahu wa ta'ala sa insa sari ni pente sari kulang etinan baranen ga lai tanganen atau ga lai samian ini pente lai us ini sampai may isayin pag-ibin tinin ko doubt kita sa amiyan tinin pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala si tinin kapag pinsirin nus ina iyan
lamod pesuway inakikahan pagipin samian do at tawang pingike. Ibisrain. Tilawin. Lubos na sinin na tasman lamod. Bang makana bang ne manusia itinin bakas tapalahil wallahu subhanahu wa ta'ala samian. Luon ke kompleto. Luon ke ga. Luon ke sari, luon ke sahay ke maran samian. Si waktu tepetekkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pitu sira tak bulak dun na samian asal sumegua ine mian inakikahan. Itinin sara sumegua inakikahan ini nakanakle sali idu etinin kamilul khilka au naqisuha do mian sali idu etinin kompleto rugga atau sali idu etinin sari rugga sumegua asal sara siye sinara etinin we mian ene sarain we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene si dua makatoanen yene mengurungan yene amang hinangan din ati kain sa gumo amban ye tek kapis ye sarta pinaluas wa Allah subhanahu wa ta'ala piduro tabin na ina nakanakin sa miyaan etinen nikmat amban Allah subhanahu wa ta'ala tujuya salib umus tasuno mian makanak اكتب نعمل نتو شوي اختصار تنجا makanak inanakan mian makanak inanakan ini benin makanak inanakan natag na ete asasara makikakakay ubus siguro bisrat ini pegwa makanakin sa amin naqis atau mian maslul iti sara pesuno si bisara makanak inanakan pinaramin asap dumensi waktune iti labo mapinte mo labo nanakan kung begini asal eke masalah sigidi sa ini eke masalah sa ini do kan kinin tepwa ko yan bisrainin pegge siya man mapelebemian niya kamanakan kunganak ubus DL euro nakanakin mian data bulat arata anu ubus mate nakanakin ubus sampai tepitu si aku telewin bang ine hukuman dan bahasa nakanaklay ubus nalala ine ulama sa men telewre ko na basa sa amin nabisrahin basa tinahin hukuman din depende akika sumegua hukuman din basa udhiya ini kurban bahasa nah sinin nating ko na ulama ineka sumegua kitabin itin bisan ulama fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih Allah subhanahu bisan pe ulama sing gingaka bang asal pintek we asal inu na kita sumengito hunte sumegua paman tara dalam kitain bang ina mga kain sa amin bang nakanak inanakan dumen kurban dumen ine sumegua bisarasiin akika luune ke mate luune ke elum akika bisarasiin especially may ulama ini sa Allah ala bang kuingge pagtalib din na basa yawre ko alay sining ulama mian naubos iyan na sa masikasan niya sa ako daw ito sabsiya sa amin kung kaigon basa mo sa iyan doon sa petitilaw ko ito sa amin kaya doon sa pumuli kung kasabi ko sa misalin siya naubos na pingko mga banikuin doon sa taruman na po sabay kitabin magaka natabasakon sa inin dumen ni kurban dumen ni tinanin na rukina sumikuha bang nakanak akika siya salido eldum salido itinan mati basta nakanak bisarasiin akika so wallahu alam di kita ko pag may ulama ali na mas tawang ban kita di matam tuhoko so enan taman tebot ko singko bang sequence yan tinanin kita mga sikatalo bisara nakanak inanakan etinen asak etinen labo ga umabot siya nun ga umabot si bulan na inanakan o isipego ang bandelen ina sikalan sa ine
makazari nakikahan atau hai. Labo pipinti na kanaki. Kaya pa mapinti na nakan may 3 bulan, atawanin may 4 bulan, atawanin basta kape, pagi inuin magi nanak ahin nato. So si Fox may sa 9 siyam bulan So ini ako pwede na nagpito so nadir ako lang. So itinuan nila sa nganak pinanak inuin na kanakin pagawang bandelem sa ine mangumabot si yene siyam bulan sa amin betengin. Ubos mian ine na kanakto bang umabot ine bito bang inanakan wa sa ine si etinen ine binin mian ga umabot si bulan ne sumegua ine lamo ang naganakin inanakan wa sa ine sa mian lunes ke si 4 bulan 3 bulan 2 bulan 5 bulan sa amin sumegua importante ka abot si bulan nakanakali pinte labo pinte kalabuan ine sa ine sa amin ubos ine hukuman nakanakli maka pinte na 4 bulan atau 3 bulan makazari si 2 meter tuane suway kinakika no ini abosrap atau ga ini tigalabo ina lume sekelet bisalat samian kadaran tiket asal kelewan pinay lus niya lu kas tiket pinay kas kelewan anda sa ilun sa amin lus lu celebrate pero makakika wallah wala tu kana kas tiket di sini kaya asal baglabo ya sa pinte me 2 bulan 3 bulan 4 bulan basta ga pinte menjadi samate na kana bisan 2 pinte asal yene ko timis na maghapon si kamanakan kuyan nakana tinan mate asal kompleto ten si bulan na ubos delo rumate gania kini pagi mate na rugan gana ko kastegete wallahu alam gana ko kastegete siya gana ko kastegete siya ubos itu pengerjaan bi pangadatam dito so yung man ini kung ano kung Islam limay ni masambayang so ibisan nagdagi asara kita may tinas sa Islam sa amin so may tinan Jadi TV si kanta-kanta TV estin di sana. Ini hukuman nakanakin panglabo. Ang mandalang beteng sa ini. Ubus, ito nang gapo umabot si bulan na sa manlabo nakanakin. Ubus, yan para kalain ng panglabo nakanakin. Pinayaman nakanakin na malabo na. Pinayaman umulin dalang beteng. Masa inggit tigalan yan. Tagdatak na dinak pinayaman wa may wala manin bang pain ne painsakat qabla nafiru fi pala aqiqa talahu itagdatag ng story bang nakarakin labo ang bandelen beteng sa ine ga ape bakas kepetekkahan nyawa wallahu subhanahu wa ta'ala etinen ledelen beteng gape etinen bakas ke urungan nyawa mian gape niya ine ga niya tanga bisara ine mian akikane gape ni akikane bang nakanakin labo dehelu amban kepe ngurung iya nyawa ledelen beteng sa ine fala aqiqata lahu ga ni aqiqan nakanakin ubus sumian nakanakin mangkin sinoy kampok sa kami pero bisig may English sa amin bang sumian nakanakin mangkin ke esekan elum delen beteng bang tiembulan gamay kita si menubi bang si ano bang si Islam nakanakin mangkin kepesekan nyawa wa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua umul ng delembeteng sa ine 4 bulan. 4 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. Yakunu idha tamma lahu 14 ashhur. 4 bulan. Kaya 4 bulanin dahatos 20
times 30 times 4. Kanakin etinin petek kapis iya malaikatin dalam beteng seine. So wallahu alam bang pin atinu putu bisa kitabin bang etinin iya umabot 4 bulan di dalam beteng seine kasabsanya. Inna wala aqiqata anis saqt walau tabayyana annahu dhakar aw untha idza saqata qabla nafhi ar-ruh fi li'annahu la yusamma gulaman wala mawluda. Bisa mga ulama. Gay ka ni aqiqane yene naganakin banglamo ang bandele beteng seine. Bisan pependa sa klaro ni denne atau klaro ni lela sa amin sa klaro ni teen. Umus si waktu iya labo ang bandele beteng seine. Asa kompleto ni teen asal kikinang din sa amin. Sumago adehelo amban ke penihok ini nyawa ke pemesek nyawa tujuh ya ga pepinde ni aqiqan sababan pinne ida diskus ulamain li'annahu la yusamma gulaman wala mawludan yana naganak le ge pepinde ke enan nakanak atau itine niene nakanak kinanakan samian sumago na itine bantuk na samian bentuk manusia ne sumago pegi saban ge pegi enan nakanak Gepe ke era na itin nakanak-anakan pagi sabab ini gape niya nyawani sa amin bakas tapasik ko Allah subhanahu wa ta'ala suya. Yemian tagnatag na bisara. Si kedua bisara wa in saqata badana fi ruh fihi fa'ala qawlain. Bang nakanakin labo kebuan seinen ubus puas ni amban kepe mesek Allah subhanahu wa ta'ala si iyan nyawane etinen labo anak-anakin niya atas dua perkala bisara semi ulama. Nagdatag na bisara. Paman teri bisara tag-natag na amian ga niya akikane bang labo anak-anakin ga ape kepesekan ga ape bakas kepesekan ruh. Ga niya yan lu ne kepinte umabot 4 bulan so Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam. Yan lu ne kina so nagwa importantin bisara din saraten bangga PKPS-kan ruh, ga PKPS-kan nyawa, labo ang naganak mian ga niya ini akikane. Ga niya akikane, ubus bang labo isab nakanakin ang bandeleng beteng sa ini. Puas ni ang banyene ke pamaasik. Wallahu subhanahu wa ta'ala nyawa tujuiye, tagnatag na bisara at bisaratu duwe bisara may kaulamanin. Tagna bisara yaw kwano sumegwa inakikahan nakanakin bisan labo ang madalang peteng sa ini bisan akin 4 bulan duk deelo pagpuas adja sa amin nagtos ne kepesekan ruh ubus pag adja niya nyawani sa amin nagtos labo sumegwa ini inakikahan iyan ang mitatuan nila nakanakman si waktu labo ang madalang peteng sa ini. Ubus ini diskus ni ulamain lagi sebab dan pindah nakanakle liannahu ba'da nafhi ruh fihi sawfa yub'athu fa huwa insan kena si waktu ye nakanakle labo ubus dan boleh ni amban bakas kapamasik wallahu subhanahu wa ta'ala iya nyawa kena dia manusia walasil manusiain gay kienan manusia samantara gani ang nyawani. So ito na 56 ini mutawid may sa ini. Di surene manusiain bangga niya ang nyawani etinin ko batang atau ini niya mental bisara ga pina guna-gunani. Kado tibinan si ebistra ito. Nakanak sa miya ga kepeke sa kanyawa. Tinang ka pina gunani ga pina etin matlub sara siya hinang sa miya. So nagawa yene hawahedje nyawahin si waktu ni manusia ini sawa pinta tiada kita abai sa itu gepi hala tan nyawatan bigi etin esep nyawatan ni mismo nakanak si waktu de 4 bulan duk de elo uslabo i so important it lai sahil lai bang si waktu nyawain bakas tapasek
ini hajjenin sumegua ini sara nebisan gael no sumegua bakas kepesakan nyawa ne sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala sigidewi yene meme halahihin atau yene nian menge hakikanihin sewaktu nak kanakin mati sumegua bakas yene tapasik nisian nyawahin wa Allah subhanahu wa ta'ala ubus liannahu sebab dene nakadakle kienan neye manusia sewaktu bakas tapasik nisian nyawahin bisan pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala balik lagi berkelubun berkemete Allah subhanahu wa ta'ala sumegua syahid nillahi bakas tapinis iya nyawahin ustaddo balik wa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua etinen bakas tapinis iya ubus kienan neye manusia etinen saban ene kapamaasik iya nyawa wa Allah subhanahu wa ta'ala duk yene nakanakle asal ga niya tegduerwe bisan iya labo ga pe kompleto bulan nen sumegu asi waktu iye kepasekan nyawa wa Allah subhanahu wa ta'ala ubus labo ang pantelempeteng sa ine ga elum sumegu at taabot silaw kiamat gay lepas wa Allah subhanahu wa ta'ala amban duwe metettuane nakanak melebo mian diki-diki petabot silaw kiamat makasapaat si Allah subhanahu wa ta'ala si duwe metettuane yun nakanak melebo yene nakanak melebo alay si waktu bakas kapasik newe Allah subhanahu wa ta'ala siye yene nyawahin samya bila khilaf ga'niya yatinen yene pegduerue yene sapaat nen silaw kiamat si duwe metettuane lay asal ine mian haawe na paat may kasapaat iye si duwe metettuane tabot silaw kiamat nakanak lay bisan pegua etinen kaelum mian tegitewe duwe metettuane te mian tepe ihala atau tibat duwe metettuane sumegua sababan makasapaat iye tabot silaw kiamat si duwe metettuane pegi sab ene kelemo nilay ine mian depuas na amban kepe etinen metoket Allah subhanahu wa ta'ala siya nyawa sa amian ubus mian etinen ayen tandaanin sa Allah subhanahu wa ta'ala ga ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala amban duwe metatwani ina mian na sumegua pinde ga lepas pegi ekeran na manusia sumegua sara sisiye yene mengehinangan dia yen hakikain sewaktu etinen lam nagarapnya si kedua besar yustarat khurujuhu hayyan falau sakata mayitan lam yauqwan si kedua besar si kedua besar syarat subay inatikahan na kanakin banglabo banglabo asan Abu Asraf ubus pagyabakas kepe sa kanyawan wa Allah subhanahu wa ta'ala ubus si waktu pen iya labo ang bandele beteng sa ire subay sumegua dahu tekitewe yene duwe metettuan nila ataway alay asal naganakmian labo ang bandalipiteng sa ine sumegua elum na kanakmian pagkasang bakas kepese kan nanyaway wallahu subhanahu wa ta'ala yan banglabo anak anakin elum banglabo anak anakin elum ubus wajib atau sunnat atau syara siye sumegua inakikahan we yene na kanakmian dua minat tuhanan subay falau sakata mayitan lam yauqwan lam yauqlawe bang iye pin nakanakle labo mate paglebo na sa pagpagwa na ang bandele beteng sa ine mate na iyen bisrali ka pin niya hakika na samian bisan etinen bakas kepe asik nesiya nyawahin sumegwa mate no nakanakin ga etinen ine ga niya ene mian hakikane kwe do bistara de lumia ne tinen mian kwe upama hukuman yene ga alabo ga pe mate ga pe kepe sekanya wasamian wallahu subhanahu wa ta'ala
ubos titilaw ng buwa ulama kaya pasal bisarado si Abu Baktin ng buwa ulama Abdullah bin Abu Baktin pinne bang niya pinne na kanak lawa ang bandalang bitin sa ine hukuman siyehin makazali siwe ano kikan atau wagay pinno lamam yan innama tusra'u amman ulida hayyan Sara masruin apikahin si makanak si sinisine inanakan elum. Itinang bang mate, gayne, inega niya itinapikane pagi mate. Ubus arraja. Ine ben nalim. Ine bistara ben nalim tu si bistara dueto. Wal ilmu indallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengitawanyahin. Ben nalim bang niya nagkanak labo ubos dehelu puas ni amban kepe mesekia nyawa wallahu subhanahu wa ta'ala asal sumegua iye inapikahan sumegua iye inagikahan ubos mian itu mabentelin mian ebis saramian yene subay anakikahan na kanakin bisan iye labo ubos kaelum sumegua bakas na iye ke pesekan nyawa mian subay sara masu si dua metetuhane atau samane na kanakle bisan labo sumegua ine sumegua inakikahan wene sumegua inakikahan wene mian yene nakanak mian besar bentelin ini sudah besar mian etinen mian al-qaulul awal sumegua akikahan tidak kanakin bang labo bang puas naman kepe sekian nyawa samian ubus wa in kharaja hayyan falahu halatan bagi sabihin na manusiain mate mian pegua naganakle etinen ga pe inega ine bin labo ang bandali pedeng sine sumegua elum elum naganakle pegpuas mian elum mate iru ga tegel betul besara begini sayen ene ko na nakanak ini si kemanakam kumana beri sepinti asal siwak cibulan ne. So beri seratu ini enggak cibulan ne tidak makan. Bang pene nakanakin lawa ubus elum ubus mate itu. Ubus niya dua parakala besar siya. Kaisa bang pene mate nakanakle kabla sabe dehelu amban pitumbahangi dehelu amban pitumbahangi dia bisa nagbida-bida may bisra may ulamay kinain bahasa inakikahan pinain bahasa sabga ini tumegua si kedua bisara bang iya mate si ene si umabot pitumbahagi umulin atau sobra de eleo ubus bisra may ulamain tu ene rajihanen bang mabot na kanak me lemole pitumbahangi atau wasobra man pitumbahangi usmate iru gani abisara asal direct sumegua si yene due betetuan ele pahuna ya ukwan warasai sumegua ine inapikahan ni kanak le mabot umulen pitumbahangi elum usmate katawanen walum bahangi sa usmate gani abisara nag-istima kemon may ulama jabon ulama asal sumegua nakanakle inapikahan si waktu niyan umabot sa amin umulin magagambang bang oras na inutin bi time 10 bi duk kitibetin na dume makana
ولو مات الطفل قبل السابع فهو يقوى أملا. Ini ene ko ne maghapon si kamanakan ko yan. Ni isap nakanak asal ini. Nakanak inanakan kompleto. Kompleto si Polande. Binisramia dia lumian etin labo. Asak labo pentisamian. So itu nakanak inanakan de. Kompleto si Polande. Kompleto si Polande. Ite siyang bulan inanakan ubus ni anak-anak sayan inanakan si bulan nete ubus pegua hadja kuane bisaramian mate de ello do ello kalwelo samian mate na kanakle gawa mo tetinen men si men pituel leo gawa mo si pituel leo mate na kanakle ine sine sara etinen sikitehin bi melumin sido metatuane pahal yaukan mu amla ine sumegua kite bi makakika box tuwa kite wakika atau sumegua kite negunting upama pente yakanin atau bangay neke nan sinin kaulan li ahli ilm duweng ginis duisab bisara me kaulamani etina magbida-bida bisara kaysa tanga-tanga bisara أن الأقيقة لا تسقط بموت المولود قبل السابع. كوارو مستند كنا كيني ملموميا. شو ini binisara tu numen nak nakla asal inanakan si bulan nesabia. Kesa aqiqahin bang nakanakin pinne mian mate dehelu ambanyene pitumbahangi umulnen. Eti medelo duelo telelo samian yusra sara ni siya siya nagikan. Pagya bagagikahin, kuwala tag-tag bisaramian, dumen si tag na inanakan. Sumekuha, bangkam bangga na anak nin atau bang niya anak tibi anda tibi sunga na kuito, istidi na kam si pitong bahangi start mangkin peniya inenan magagikahin. Si pitong bahangi magkasinakan na kanakin, mangkin etine niye peniya. Sara siya nagikan na kanakle. Ene sinumbayan ni kambing le sabi. Bangnela samian duwe bang dender buah samian sumewa masalim tibitu bisanaji. Bang mati nakanakin dehelu amban pitung bahangi pinte mian gawa mo si pitung bahangi lay ine mian ine bisara me ulama tagnanen bisara me ulamain wa in mata qabla sabi yene keulamanin misara bang pin ne mate nakanakin dehelu amban keumemut ne sipitu elu umulnen istahabbat lahu alaqiqa etinen asal sumegua nihan mustahab siye sumegua yene inaqiqahan yene nakanakle sumegua pete hini nang sama naqiqane yene sinumbay anene kembing lay mian bang bisan nakanakin mian ga umabot si pitong buhangi ubus mate sumegua inakikahan ini nakanak mian si bisara si kedue pendek ulamanin anal aqiqa tasqut bi mautil maulud qabla sabi nakanakin bang mate dehelu amban ke umabot umule pitong buhangi gana ni aqiqan Mistati may kaya mabisara mga ulamain siya magkakaroon siya mabisara mga ulamain miyan suya may ulama ito mabisara to miyan mabisara niya nakanakin bisara inanakan si ulan niya ubus ga umabot si pitong bahagi nakanakin umul niyan matay ubus tak nabisara bisan matay si ikang nakanakin sumigwa nagkatuanin sama niyan inakikano ang nakanakli sumigwa inakikano ang nakanakli inakikain su ene sinumbihan na enule tega na ginunting ka na ka ginunting ka tinungkungan na ka ane sumegwa akika nakikal ene ko timisratang mamian eten sinumbihan ene kambing le sabi sumegwa sinumbihan kambing ene nakanak meteli asal subu siye kedua bisara pende ke ulamanin bang mate nakanakin ga umabot si pitumbangi ga umabot si pitumbangi mian ene nakanak le tasbut nambani gain na fitness sumegwa nakika pe gain
Yene miyan waktu pagkakikahin sumego mabutumuhang. Nanasinin reason din pagkakaro mabutumuhang igene kinakikahan yan nagarakle. Pagya waktu pagkakikahin si ipitumbahang ilay. Nabang nakanakin mate karo mabut si ipitumbahang etinen ngan ali salasayan aganan etinen samian yan istrine sumego gana niya sa direct bisrahin si bisra niya sa gana hinansi. Uus urajah mebenalin bisra may keulaman niyan. Sumito ka niya bisra kung may hadis din sa amin medalin bisra may keulamanin arraji al-qawl al-awwal yene bisra dihil lumiyan. Kung ano isa nagkanak iasawe umabot si bulan bisra dihil lumiyan bisan pega umabot si bulan sumegua namo naganakin ubos bakas kepese kanyawan sumegua dua salmasin ine masru si dua medattuan si medattuan sama dale yene menumbayane mga kikane nakuing pe bang naganakin inanak si kompleto kompleto sa amin si bulan sumegua kahit sa umabot si ene waktu pagkakikalay si elo butumbengilay matay sumegua bisan ga umabot asal masin tino ulamain sumegua masru siya si netatuan si samanilay me yene mga kikanihin yene kanakli lianna khairun wahwat ipin na mahapin yene miyan hinang dua metatuan atau metatuan nilay tagnaan hindi maksud ng pinne wal maksud bisan nagarakin mate dehelo amban pitumhangi ka umabot sumegua kikan ne pagasab ine subay magika maksud ng pinne subay asal nagsuko tuju Allah subhanahu wa ta'ala pero tagna bisaran yan maksud nagika siya nagsuko tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha alwalad law mata lakana safiyan li abawayhi yawm alqiyamah balik bisrahin ko tagna dehel lumian bisan nakanakle pin na mate asal sumegua pinne hakikan pegi anak-anakian asal gana pek duerue asal makatabang makasabat si due metettoane tabut jello kiamat si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala wa tathqul bihi mawazinima duk mekebawat yene due metettoane si timbangan tabut timbang pegelo kias timbang timbang amal tabut jello kiamat mekebawat si due timbangan due metettoane mian ini nakarakabitenya nakan sumegua akikahan Egi-asaba nini netinin magsyukur siya si Allah subhanahu wa ta'ala bisan nakanakin mati sumegua tikiurungan siya nikmat yene sadjahadja nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ahamban Allah subhanahu wa ta'ala yene nakanak netinin yene nakanak netinin lubos yemian kalan yan pangupama niya etinan sikitibi maghapen sa mian yene ko tibisrahan lumian naga niya hinang tibisiddi dumen kurban dumen duar dumen ines sumegua naganakin bisan mate etinen sa amin ko tibisramian amman etinen labo si mate si inanak si etinen si bulan umos niyan bumabot ni si aawe niyan bisan ga umabot si yene waktu pagkakikal si pitumbengilay asal sara si kitibi due metetuahin sumegua kita bihatine ine ngurung niyan ang hinang yene kanta si yele yene mag-akika si yene si nagarak yene melabamian ubos nasuro mas'ala yene manusia mag-akika sumegua dumenne si pag-akikahin telwan pag-akikahin telulu waktu pagkarimen pagsanat ka sinin kaysa pitumbahangi si pitumbahangi pag inanak yan waktu pag-akikahin sigay tega este pitumbahangi si 14 elew. Si ketelu sigay tega este 14 elew si 20 elew. Yan man waktu pagkakain. Yan man waktu pagkakain. Yan miyan.
Kisa pituel lew. Gay mekagayas pinaabot sa 14. Gay pikit mekagayas sa tining nga kambing lay pinaabot si 20 na buwan kanagin. Pagpuwas ang panmiyan, gay kaakikahan, sampay bahay ini makanakin sa payhatsin. Kung ini, magkasari inakikahan atau magkasari akikahin si makanakhatsin sa aniyan. Ito di ba napinte, dua problema ka bulan ka ate. Kapre naman napinte may bulan. Sibay 2 bulan, 3 bulan, sampai dan taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon sa amin, sampai pinte sung tomo na pinte may buhin sa amin, ano? Doon na makagikawas. Ina na kasal, inagikahan, pinte may sumo na ito, budyang ni. At wala na rin pinte sa atin may sumo na budyang ni. So, pinte na hadya ni. Tahuran na pinte sa amin. Makasari inagikahan ni, makanakli at tawagain. Nansinin demikian David arusap bisara kaulamanin. David arusap bisara kaulamanin. Natagna al-qawl al-awwal annahu yus'au lil-kabir an ya'uqqa an nafsihi idza lam yu'aqqu anhu fi sigharihi. Wa qalu al-aqiqa la takhtassu bis-sifat. Natag na manusiyain bang akikasuhan ni haji. Makasari ato agay. Dua bisara si ulamay. Al-qawl al-awwal, tagnatag na pin annahu yusra lil kabir. An ya'uqqa an nafsihi idza lam yuwaqqu anhu fi sigharihi. وقالوا الحقيقة لا تختص بالصغر. Bang mag-akika na si makanakhat ni pinta si haji ni, tanatag na bisara makasari. Si haji ni, si makanak medjele, miyaan yene mag-akikain atau hinakikain. Ubus, depende, bangga pa kakikahan pinde si may kiriki na lisamian. Tinangga nga suwa pinte ng tatuanin. Makasari na ibisan hatsi. Ubus, pinde, way pinde makasari. Pagkakikahin pinde la takhtasu bisigar ruben hadja pinde si suwe makasari mo si makanak ni kiriki. Ito yung sali ito. Makanak diki idok hadja ni, ito sumagawa inakikahan. Sumagawa inakikahan, may inin na bisratu bidis Syafi'iyah, dok al-Hanabila, dok sedip ang bansiye, may aimma ito na menutsiyahin, ito mazhab din. Ito na bisra rin. Bisan pinta bahi ni hadja ni, makazari inakikahan, yene na makanaklay, bangga apay kakikahan si kirigi na sa amin. Huwis niya pagdalil luwe de. Pagdalil din niya hadis si Anas miyan radiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinne hadis Anas miyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne ukka an nafsihi ba'da ma bu'ith. Sibay disinin niya etin na nune niya ikhtilaf sa hadisin pwede ba sa hadisin niya taib mesamiya si miyan sunul kubra ini hadis itu nabihin si waktu kebahin puas ni ambanene bi ithane behune bagakika si maram na samiya behune bagakika nanasinin ye bisara me ulama bihan pinne yan dalil din dibanda hadja pinne makanak yatiden sumegwa na kaikanin bisan abahi bisan ni hadja ni samiya sumagawa sumagawa magkakika sa amiyan tagipinde dumende hadja pinde sa amiyan si makanak magkakikain suwe pagsalian makanak lukabay asal sumagawa sumagawa magkakika yusa'il kabir kalu yusa'il kabir an yuwakka an nafsihi
taasiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam etinen meerin sabian masru etinen sinara sa siya magene magkikahin bisan na pinte bahi atau si kabahi sabab ini kepenuhut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkapangrekat siya pagyan si waktu sa mian kaalanan bakas etinen delo amban kipigbisan etinen doon magkapag-akika si marami sa amin. Kedua bisara anna al-aqiqa la tusra fi haqqil kabir wa innama hiya mukhtassatun bi hal as-sighar. Aqiqahin gay naman jari bang sime subul na sama siya bujang na sunabahin. Gay sumegwa bisara aqiqahin yene etinen khas saja atau menunjuki si makanak diki-diki itong yanakan sa amin. Itu bisara sa amin gay na nakazari. Etinen sila nakasirin la iyan na nakanak kumabot si pitong bahangi kumulin sampai 14 sampai ini 20 mua pagpuas ang banmian pin na bahi ini gaan na niya ini binulamay gaan na niya akikan sa niyan niyan bigayen niyan bisarahin niyan ini awe akikain binisara namin pin binisara siya bahi sumegua tartantu haja hininang si makanak dawinakan amban pitumbangi sampai si 4 pisi 20 buah sa niya ubus mian ga na ni alai etinen hininang si nakanak abang haja ne gene etinen sinugut siye hala ne amban iye yene sarain mian ga na niya etinen sumegua akikane ene nule ubus niyan hadis den dalil den in kullu gulamin marhunun murtahanun bi aqiqati nito binisara wede pagdal wede yene nakanakin bang nakanak angkan sumay inaqiqahan pagaye pin nakanakin sumanda delan me bulawan sumay sumanda ye pengilakat ye hindu ben pilak sumewa inaqiqale yene kambingle nubus gulam in bisa ni Muhammad SAW kullu gulamin marhunun bi aqiqati ye pagalikat ye ede kambing lesamnya qalu fihi dalilun ala annaha tustahab lil gulam ye bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne mustahab ha paja pinne hinang le si makanak binisara si makanak umus anil gulam la anil kabir wa binisara pinne si abahi ini kullu gulamin murtahanun bi aqiqati duben kullu kabir gulamin wa kabir murtahanun bi aqiqati maka bisa nabi sayen nakanak du inakilekatin du kena kikale sumagu abang abahi ka ini umambalaga si sine manusia nan sini start abahi si sine manusia balik ne gaine pinne ke enan nakanak wala sil start etinen mian bahi na kite bang na kite ke era balik bisa na yun wa man balag sine manusia balik ne gay na ke enan si Abdu nakanak balik ni si Abdu balik ni si Malik balik ni si Abu Asaf samian wal mar'atu la tusamma jariyah duk nak dendahin bang na bujang gene ke enan nakanak ketin nakanak deren de samian te jarian menurut dengan de bang makarak digidi kilel la gulam bang den de nan tisme merak de jarian pe mara misalnya yetin menunjuki sedang digidi kisahnya nabapin bangangin na kita agi ka so na pinte pe huwa buit bu kemon de butong bu ini samian narmen itin ano bang manusia bang bali ka sa pe huwa na do kemon bu ini buang bandia o mo dito sa buhan niyan mansur duambi nasayen nagay nakita kenan nakanak bang nakita balik nain tinangge na manjari gene so pin ne inakikahan ne nakanakin gene so inakikahan nakanakin ubos sinapusan ano ng tilaw ko inggehin la ipoks mebenalin ang posra tubi ko na bangka bisara dehel lumia ini bisara dehel lumia ini bisara dehel lumia si pasal makanak hajar diki ini bisa dahil lumia din makazari makasirin si besar dahil lumia
Kebetulannya. Hasa wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lubus